आइछि पुरा ए जो ऊपर संघ तापर जो टलंग आ मझे जो जो जंगड़ा नहीं ता भीतर पूरा केंद्रटा पसी କଥା କହୁନି ମୁଁ ଆଇଛି କାଲି ମୋ ଶାଶୁର ବାହାଘର ତ ଜାଣିଲ କି କାଲି ମୋ ଶାଶୁର ବାହାଘର ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଟାକଟି କରିବାକୁ ଅପା ବି ହବାକୁ ଆଇଛି ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ କାଇଁ କଣ ମୁଁ ବଙ୍କା ଦଉଛି ମୁଁ ବଙ୍କା ଦଉଛି ରାତି ଅଧରେ ତମେ ଚୁଟି ଆଉ ଦାଢ଼ି ସବୁ କାଟିବାକୁ ଆସିଛ ରାତି ଅଧରେ କଥା କହୁକି ଆସୁ ଆସୁ ଏ ଯୋଉ କାଳୁପଡ଼ାଟି ଟ୍ରେନ ଚକାଟା ଲିକ୍ ହେଇଗଲା କାଳୁପଡ଼ାରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡାଳ ଯାକେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲି ସେଇଠୁ ସାଇକେଲରେ ଜଣକୁ ହାତ ଦେଖେଇକି ଆଇଲି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି କୋଉଠୁ ମିଳିବେ କଣ କରିବା ତମ ଗାଁରେ ବାରିକ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାତିଟା ପୁରା ଶୋଇଥିବେ ନା ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି କୋଉଠି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କୋଉ ବାରିକ ଦେଖିବା ଟିକେ ମୋର କରିଦିଅନ୍ତା ଗୋଟେ ଚଟପଟି ବାଜିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ କାଳେ ଆସିବ ଦେଖିବା ଡାକିବା ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବ ଗ୍ରାହକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଣ ସେ ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡେ କଣ ବାହାଘର ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାঁড়িয়ে আপনি কাটিয়ার ଥିଲା ତ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ইয়াର ଆମ ଗାଁରେ ଆଇଟେ ହେଲା ସାରେ ରାତି 12ଟାରେ କିଏ ଚୁଟି କାଟିବ କିଆ କଣ କରିବା କାର କଣ କାମ ପଇଲା ପୁରା ସକାଳ କହିଲେ ତାଙ୍କର କୁଆଡେ ବାହାଘରକୁ ଯିବେ ଗଲେ ଓ ଟିକେ ଚିକଣା ଚାକଣା ହେଇକି ଯିବେ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଗ୍ରାହକ ତମ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ କୋଉ ବାଟେ ସାରେ ଏଠି ବାପ ମନ ଏ ପଛ କଥା ପଛ ପଟେ ପଛ ପଟେ ହଉ ଦେଖୁଛି ଆଉ लाइटा टे बंका हो सौक उठिली
ପଇସାଟା ମୋର ଭଲ ଆରେ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛୁ ଟି? କେତେ କହିଲ ଆରେ 3,750 ଟଙ୍କା। 3,750 ଟଙ୍କା ହଁ। ସେଇଟା ବଙ୍କା କରିକି ଲଗେଇଛ ଭାଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣୁଛ ଭାଇ ଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପରା କବାଡ଼ିଆ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କବାଡ଼ିଆ ହଁ ଆଉ ମୁଁ କହ ଠିକ କରିଦେଲି ହଉ ମତେ ଦେଉନ 1,000 ଟଙ୍କା ହଉ କାଲି ଆଣି ନବ। ହଁ ଅପ ହଁ କଣ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଡାକିଲୁ? ତୁ ଶୁଆଇ ବସେଇ ଦବୁ ନା କଣ କରିବୁ? ଆରେ କଥା କହୁକି କାଲି ମୋ ଶାଶୁର ବାହାଘର ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅପାନ୍ତି ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ମାଇକିନାଠୁ ସେ ସାନ ପିଲା କେତେବେଳେ ବାହାର ହବ? କେତେବେଳେ ହଁ କାଲି ପୁରା ଦିନ 4ଟାରେ ଆରେ ମନ୍ଦିରରେ ନା ବରରାତ୍ରି ଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଶୁଖିଲି ହବ ହବ କିରେ? ତୋର କଟାକଟି ତାହେଲେ କରିବା। ହଉ ବସ ବସିବି ତ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ କରି ହେଇଛି ଭାଇ ମୋ ନା ଚଟପଟି ପୁରା ଚଲେଇକି ବି ଅପା ଭୟରେ ବସିବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହବୁନୁ ବାଗେଇକି କାଟିବୁ ହେଲା ବସ ବସ संजय बोला अरे सारे ओ सारे अरे ये देखो हो चीज़ अरे भाई को क्या खींचो ना कहाँ को क्या खींचो ये भगवान का क्या मंगा राज्य का तो भगवान का अरे तुम्हें इनका कौन हो जाए क्या भाई को अरे तू भाई कौन गोलू के अरे मु भय करियो नहीं बेले मो कॉलेजटा टॉल को पड़ी जाइला ताको पुनी गोटे के आनी लगई छ पाना अरे मो अरे काली खंडगिरी कॉलेज यात्राबाड़ी बोलला रानी पंडा देखी देई সেই অপরা পার্টিটা আরে খালি বসি যাই अरे तोर से ऑपेरा डायरेक्ट मारू मु केतले मो जीवन लेके पड़े নাই নাই अरे तू कोठा करू से ऑपेरा डायरेक्ट बोलो ওহো ওহো তো ধরে বসিবু हां এপার সপট হবু না ওহো বম ওরে বম বম अरे देखो अरे जिगरे ও কি বল अरे देखो अरे जी দেখালা अरे देखी
ଦେଖିଲୁ କଳା ନାହିଁ ଆରେ ଏଇଆ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇର ପବନ ସେଠି କାହିଁ କଳା ରଖିଛ ଆରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବ ଆରେ ବିଲ ସାରା ସାରା ପାଣି ବାଟି ଗଞ୍ଜି ମର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ସକଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ଆରେ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ତ ଆଉ ଶିଖିଛି କଣ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ହଁ ରେ ପୁଅ ମୋ ଜୀବନଟା ଏଇନା ଚାଲି ଯାଇଛି ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଲ ଆରେ ଏଇଟା ପରା ବିମଲ ଆରେ ଏଇଟା କି ଭଲ କଲା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଖାତା ଆଣିକି କହୁଛି ବିମଲ କଲା ଆରେ ଏଠାରେ କଣ ମୋରା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କଣ ୱାଇଷ୍ଟନକୁ ପୂଜ ପାଉଡର ମୋରା ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ଆରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନକୁ ପୁଞ୍ଜୁ ପାଉଡର ବାଟେଲେ କଣ ଆଳୁ ଖାତା ବିମଲ କଲା ହେଇଛ ସୁଗୁଣ୍ଡୁ କେମିତି ବାସନ ହଉଛି ଭଲ ବାସନା ଆସୁଛେ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଖେଳନି ଏଇ ଆଳୁ ଖାଏ ଆରେ ହଁ এইটা হচ্ছে রাত্রি 12টা কন্যা সেই হিসাবে কাম করে ରାତି 12ଟା ଆଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖେଳ ହବା କଥା ମୋର ଅଚର୍ଯ୍ୟା ପଡ଼ିଛି କରେ କରେ ପୁଣି ରୋଲ ବାହାରିଲା ଆରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପାଟିଟା ହବନି अरे बुरा हो जानी अरे के बुरा हो जाई गंजा କହିଲା ମୋ ନା ଟିପୁରା ବିଜୟ କଷ କୋଉ କାଳ ମରିକି ଉପରକୁ ଗଲାଇ ତାକୁ କୋଉ କାଳ ରାମ ମାରି ସାରିଲେ ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ନା କଷ କି ବଢିଆ କଥା କହୁଛି अरे अरे यार सुन କଣ अरे कंजा तो मरी गला अरे कंजा तो मरी गला एने ताकोटा यही गाम शरीर गुरी बोलती रे हे प्रभु ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଶହେ ଶହେ ପ୍ରଭୁ କୁହଗଲେ सारे ଏଇଠି କଣ ପ୍ରଣାମ କଲା ମୋ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା କଷ ମୁଁ ଏଥର ଭଲ କି ଖେଳ ଖାଲେ ଆଉ ଆସିବନି କଷ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଆସିବନି କଷ ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଁଟା ପାନିଆ
ଏଇଟା ପାନିଆ ରାତି 12ଟା ପାନିଆ ରେ ରାତି 12ଟାରେ ଏଇଟା ପାନିଆ ମିଳେ ନା ତମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ପାନିଆ ମିଳୁଛି ରାତି 12ଟାରେ ଆରେ ପାନିଆ ତ ଦେଲା ଡକ୍ଟର ଭଲ କଥା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଭଲ ଦେଖିଲା କି ନାହିଁ ଦିଅ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେ ବାହାର କରି ଦିଅ ଏଇଟା କଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ହଁ ଆରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ଭାଇମାନେ ଆରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆଟା କି ଆରେ ସାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟଟା ସାରେ ହଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ସେପଟଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ତ ଖାଲି କଣ ଏଇଟା ବାଇଆଟା ଜଣା ପଡିଗଲେ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଖାଲି କଣ ଆରେ କଣ ଖାଉଛି କହିଲୁ କଣ ହଁ ଏଇଟା କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାତି 12ଟା ଦର୍ପଣ ଅନେଇଲେ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥାରେ ଦେଇଛ ତ ରାତି 12ଟାରେ କାମ ଚଳେଇବା କଥା ବସ ବସ ସେପଟ ସେପଟ ଶଙ୍କର ସାର୍ ମାରେ আরু কেরি কেরি পিটিলা বাড়ি কমুটি সবাজারু কেরি কেরি পিটিলা বাড়ি কমুটি হইল পেটি তোর ধীরা ফটা দেখি কেনি বিছুটি হইল পেটি আরে এটা খেলো হবাকু আইলি না তু আউ কোন পে আরে খেলো বিজয় এইটা কম এইটা এইটা পরা কতুরি এটা কতুলি রাতি 12টা কতুরি আপো রাতি 12টা কতুলি এইটি ফাংশন কোন দেখু আরে ঘন্টাটা রাতি 12টা পর কতুলি হয়েছে আরে শালা এটা বেক কটিছ তুই না তুই কেউ কি এটা আরে বেক কটিছ ইচ্ছা মনে হবে কিছু বলে আরে তু খেল হবু নাই কই বাজু বাজু হল নাই না শালে তেরে টাইম হেলে হ্যাঁ কেতে রোল লাগছে তুই এমিতে লাভন নাই না কাজ বস বস তু নাই বস সুবাগে যা হ্যাঁ জব্বর সে বড় মোটা নাই কাজ হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ বল ঠিক কাজ হাউ হাউ বড় বাবা বালতি 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 বাবা বালতি বালতি বাবা কাউলি হল হবন মোটা নাই বাবা আরে ভঙ্গা প্লাস্টিক কি ভঙ্গা তেল আরে পিলে নরট সাইকেল ভঙ্গা কু পেড়েলে বঙ্কা বঙ্কার বঙ্কা করি মে বঙ্কা ও সারে হ্যাঁ ये को खाली खाली छिट्टी कुट्टी क्यों ভয় করে তো আরে বাবু ইয়ারা সাও ও বাবু এটা জানি না এটা কম করি এইটা পারা বুশ এটা বুঝি আরে রাত্রি 12টা বুশ
ରାତି 12ଟା ପରେ ଏଇଟା ଯାତ୍ରାଟା ଫେଣ କରିଯାଇ ଆରେ କେଇତେ ଫେଣ ହଉଛି ଦେଖୁଛି ଦେଖିବ ଦେଖିଲେ ହଁ ଦେଖେ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ତୁ ମନେ ମାରିବୁ ଆରେ ରାତି 12ଟାରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାଟେ ଆଣିକି ସେଟା ସର୍ଫ ଟିକେ ପକେଇକି ଉଠୁ ହଉ ତତେ ପରା କହିଲି ତୁ ଯାଉନ ଯା ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ମୋର ଅଧିକ କାମ ଅଛି ତୁ ଆଗେ କଟାକଟି କରିଦେ ହଁ ରେ ବସିବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଟେ ହବ ତତେ ତ ମୁଁ ଦେଖାଗଲି ଘର ପାଠ ଭଳିଆ ସାରେ ଇଏ କଣ କଲର କାମ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ବାଳିକା ଘର କାଠ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ଲେଖୁଛି ଇଏ ବୁସ୍ ଚଲାଉଛି ନା ଘର କାଠ କଲର ବୁସ୍ ଚଲାଉଛି ପରା ବୁସ୍ ଇଟା ଚଲାଯାଏ କେମିତି ଫେଣ ହଉଛି ଦେଖୁଛି ଜଣା ପଡୁଛି ତ ଫେଣ ଖାଲି କହିଦଉଛୁ କାବିନି ଇଟା ମାରିବି ଆଉ ମୁହଁ ଝିଅ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଡାଲମ ହଉ ନାଇଁ ଡାଲମା ହବନି କି ଭାତ ହବନି ତୁ ଆସେ କଟାକଟି କର ଆରେ ପୁଅ ତୁ ସେଠି କଲୁ ଆଇଲୁ ଗୋଟେ ଗୀତ କିଛି ନାହିଁ ଓ ଖାଲି ସାଧାରେ ସାଧାରେ ବଢଉଛୁ କି ପୁଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ତୁ କଟାକଟି କଲେ ମୁଁ ଯିବି ମୋର ସିଆଡେ କେତେ କାମ ହଉ ତାହେଲେ ବସ ପୁରା ତଲେ ଆଉ ହଉ ମାଗେଇକି ବସିବୁ ରେ ପୁଅ ଏପଟ ସେପଟ ମୋଟେ ହବୁ ନା ମାଗେଇକି ବଉଳ ମାର ବଉଳର ଆରେ ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡାଲି ତମେ ଗାଲ ହେଲେ ମୁଁ ତମେ ଲାଗିଲି ବାଉଲ ତମେ ଆଇନା ମୁଁ ଟିକିଲି ବାଉଲ ऐसे बाबू को मैं बोलूं सुन हो बाबू आ यार सब कौन खाली बोल रहे हैं ତମେ ବାରିକ ଡାକିଛ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଖିଆ ଅସୁରକୁ ଡାକିଛ କି ନାଇଁ ରେ ଆମ ଗାଁ କାରିଗର ଲାଗି ତମ ଗାଁ ବାରିକ ଏଇଟା ତତେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ମୋ ନା ଚଟପଟି ବାଗେଇକି ବସେଇଛି ପୁରା ତଲେଇବି ରେ ଇଏ କଣ ପଲିଟିକାଲ ରହିଛି ବାରିକ ଡାକିଛ ଆଏ ତମର ଏଟା କି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାଇଁ ହେଇନି କି ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ତ ବସୁ ବସୁ ଦେଇକି ସେଇଟା କଣ କହୁଛୁ ଆରେ এইটা বেলা খুলো 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 খুড়ো আরে এটা খুড়ো রাত্রি 12টা খুলো রাখি বারোটা পরে খালি ছাই ছাই চালিয়ে দেখি কেন চালিয়ে নাই চলানি বল ধীরে ধীরে চলে ହେଲା ହଉ କାଟ এপার যাবে না করতে হবে না ধীরে ধীরে কই হ্যাঁ গাড়ি হ্যাঁ কচ্চা উড়ে কাটি দিও দেবো মরে যেছে এটা উঠা সে কোন কই কইলু কি মরে ଯିବା ଏମିତି କହି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଭିଡି ଛିଡି ଦିଅ ଆରେ ଟୋନଟା ଶୁଣୁଛୁ কোলা ଟୋନ ଶୁଣି কোন দেখাই ভাই বলি কে শিখিছো ଏ ଇଏ କିଏ କିରେ ये परा मोन नात्या ତୁ ଜାଣିଲୁ ओ पामा ପରେ ବୋଲରେ କଣ
ভালকে কোটা আছে কাটি দেগি বুঝাবুঝি কর যা তো খালি কাউলি হেলে শুনে হাও কাউনি কহু কাটুনা কথা শুনে আরে বল কত আই দিকে अरे इंग्लिश से कैसी खेला गिरे इंग्लिश हां तू साड़ी ले लो सी तू साइंस से तो ना ले निया गुरु कर तो मोर साइकिल जीवा है ना ओ बे तो आई तू करी बुटी को हां पूरा ट्रेन रा चक्कर दिले बोला ओ भाई बोला চক্করি चेता बोला अरे तार सब भगो आड़ी की ठीक है मौसम में पूरा पूरी कोई तू था मु जाउती रे तू নাই যাই পাইলো সবু কেই নেবে মো জীবন খালি ধপর কেই নেবে নাই রে পো আজ কেটে আরে অধা জীবতি যাব আউটা যেতে ট্রেন চড়ি দিব তা জীবন তো খালি দিব আসিব এ বড় আমা নাই রে পো আরে পো তুই কোন যাইছিস কি রে তোতে পরে মো মনে কাটালি জগিকে বসিব মু খেয়াল করিয়া যাউতি বেলি अरे पुष्प पठानी बारे वाला अरे राहुल का ये कहू दियो अरे पठानी बारे वाला कहू मुझे सब सबटा की बाड़ी तोड़ को नहीं होला ए आउ ए दक्षिणे दक्षिणे कच्चा होटे ए भगवान ओके परमु मना कली आउ सेई बजनी चले मो माइक ना मोर की पोल अरे गोरो धारे की मुंडा दा आउ जते हेई पायनी নাই রে পাও হেই পায়নি মনা কলি আউ হে साले এটা কোয়া মাইকে ডাকিয়ে ଭଲ ଭାଇ କହ ভালুটে কাটিকি পড়াইলা ତା ଘରେ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାଇକେ ଡାକିଲା କହିଲା ଭାରି ଯା ମରିଗଲା ସେ ଜୀବନ ଏକ କଥା ଆগে ଦେଖା ସେ କଥା କି ଭାରି ତ ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାରି ଯା ମରିଗଲା ଭାରି ଯା ମରିଗଲା ବୋଲି ଅଠାରୁ ପଳେଇଲା ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି କଣ କରିବା ସେ କାମଟା କଥା ବୁଝିବ ନା ମୁଁ